tambalo Yesus kasasalit koromo muli ay soko iwan sinunod kadang kotong Yesus nasondiho ay soko iwan sinunod kadang kotong Yesus nasondiho kadang kotong nasondiho di Yesus. Ano misi sa tukad iswang na sambayang? Kinarahingan i asundu iswang kerjaan surga kosikaw do kaswaban na bayno kano kaguhepotila musdot kapag yampayan dahay maya ditit kay sisan na sumambayang kaswaban. Kung sikaw mantadot semangat di insana na makikinongaw gisom dat iti napapagyampayan dahay nga amu arubat nuno na pahit ay bulayan dahay nga iri nahi maminsuho dahay dat tumilambos at agirat sumandi ang mangigit tiya. Inasambayang dahay iswa ngaran ni Jesus. Amen. Kaya sanong kaswabon kumadatid ang insanan dat insan po insan kasari manikid suwab sanong kaswabon kumadati atumbayaan ako dat sikaw to ko mantad ko panghakan da kinarahingan mantad po di konihab gisom bodondo kapag yampay kasari to ko iri kasari ang ngaran iri kasari ang ngingis iri kasari ang tabuk-tabuk dati iri kasari na pahit nurid sa kadung dati iswanggat ay kapag isisan dati manikid kaswabon. Jadi iho sendiri nga kapuriman ako nurid di ka di malayo sangat diberkati mantad po di kanihab gisombo dondo nga aswab nga di no posik pukul 3 siodop nga na di kago bayno na po ham tuluh na po panambarasan dati nga tatuong di kalimpupuson aduya edit kalimpupuson takanakanta ti tatuong ko bayno iti kaswabon na bayno kalimpupuson na dat ay 15 hari bulan 8 2021 tu bayno no mo titi ano aguli 15 bulan 8 2021 ay so no do kumain duo bayno po maya na pwede pelajaran na noy andati din nakatalib di kanihab pira-pira sodop di song kanihab nembulayan di dati ilat Daniel pasal 5 miloh nagi dati da boroson dat ilat na padit Daniel pasal 5 nga iso ikamoyon dat tatuong di kalimpupuson montak di Belsazar nagi kerajaan Babylon nga miloh nagi kadaw kamoyon dat ay iso kalimpupuson kumadati kadaw hinggo da pinapakito dot inapoy kantakan na nawayaan iswangga Daniel pasal 5 pinapakita iso ay kapurimanan kapamuhandaman dit ikamoyon dat kapiyo ano bo o pintariri bo ano o pintar ya kurang bijak no kura to kamanda kurang bijak pakuan no po nga Raja Belsazar no po nga nembulayan dati kanihabot no kaylo na siyad pa yung kukurohan na wayaan dit taki daw nagi itapa daw nga isyo na po numandi Daniel Borosod iya na po nga
mingkawas ko mantad ka kinarahingan. Intangan na po di dahilo nga miagal dadi dit aga-aga idadid. Sayra na po miagal iti po indalanon nga ino po pemerintahan nga ako ti Lombos. Jadi iri na di komondat kurang bijak tu ikalilimpupuson id tumano da po dit malayo da paribasa nga nyawa di hujung tanduk. Talur di hujung tanduk ti pama. It ano ilanom sangira sayra no po nga aratu atatak. Komon na po di nga Raja Belsazar na po apatut na dadi dat koilo. Karati isyo dat ino po'y karajaan nga sayra nga apulid. Nga asya numan onwo ikasiwatan di dat ay ogirot o milodandad mumang alalaid te ka ananaruh padahit zaman pemerintahan isyo. Nyawa-nyawa ikan. Inyawa-nyawa ikan kadatid ikawasan. Piagalon na po dati dat kantakan teko iti kawawaya ang dati datimpudan do. Nga iti ni kamoyon dat iati no po nga koilo to kono. Hinggod iati no po ti nga ikoyonon dit akhir zaman. Akhir zaman. Akhir zaman to kono matiti. Nga miagalid dit yoti nakanta purimanan di Raja Belsazar ilo mo. Miagal ti opurimanan dati dondo. Miagalid dit ikamoyan kud ay opurimanan ko piyo community akhir zaman mo. Iboros ko piyo. akhir zaman kadati nga purimanan no po dati miagalid dit. Ako ni kay kalimpupusan ko piyo. Hali piya boros ta kono po nga akhir zaman. Sekira na padad akhir zaman tuk akhir zaman mo ti dondo kam doho na padad osoro gi. Tokoy aiso no dahit no kadidam malayo berlambat-lambat. Aiso no dahit olokot dati. Akhir zaman tuk sotia. Hinggo nagidid penyakit korikot na lo penyakit corona. COVID-19 hopadom siam. Ino po dahil ko ginawaan gitu. Haro na mo ti di sakit akhir zaman na matudi ko piyati ka na po tangawlon. Tukoy. Babay no na ko piyad. Huyud pa kanto may sambayang iti ka no ginawa ko di timpunon lagi. Babay no na ko piyad. Tumobat ngay tulun kada ginawa ko. Nga hinggo din iso. Hali piyad akhir zaman to ko. Kanga hinggo di iso ikapupurimanan tini kapurimanan di Raja Belsazar di mo. Hinggo gya tapatilo zaman akhir ko akhir zaman. Hinggo di bisa idid darah tinggi ko tinggi darah. Kadang haray mo hatatiad di. Hinggo di bisa di darah tinggi ko tinggi darah. Hinggo hot milo komono zaman akhir ko akhir zaman. Jadi ino pa ikapurimanan di Raja Belsazar ilo nga lebih kurang miagal dati ilo bo. Tu kadati akhir zaman mo titidondo ka nga ino pa ikapurimanan dati nga ilo bo ka. Intay naman dad iso na pabuktid pa yung kukurohot ay kapurimanan di Raja Belsazar miagalod o purimanan dati nga miagalod ti kaadaan iti jamaat dati mbubay no. Akhir zaman kapiyo nga hinggo di salalala lalot masing-masing kat papindalan da kaposyon. May sambayang hari amu, hari moy, harohit. Akhir zaman pemadondo. Iya dino, pengkuran na pait purimanan dati iya dino to purimanan di silo. Tumbayaan ako ilo no hot kakuhaan di panulis damini papagal. Ihati na pumati nga kada ta kanadadot miagalilo Raja Belsazar. Okon ka ay siyo koilo. Koilo hisyo dat ino pa'y patung o pineng kakatiboliyaw it tokihon daw.
Tuluh mantadet amas kerajaan Babel. Kailo hisyod di. Dat ino pa sumusuhot nga haro. Nga adi ay lanom gisam mo sangira. Nga ay lahan di siyo. Miagal lumadati dating pudendo. Ibinorosot iati na po diti nga hiri ito ka naman tidigakod tunturo. It mandad padi watuh damoy pangatung. Oylan to koy motiri. Koylo to koy tuk mandad to ko pumati diwatu koylo ngai. Nga iati na po nga dada mo tokod arulun. Arulun naman tadat karamayan na pamagunan. Arulun man tadat itit kasasanangan na pamagunan it popoinsadu dati dat man tado pamuhandaman kumad boros-boros kinurahingan. Aya, update po di minsokot ka page. Kada pagyada ko may pasokotod apo ka tapukulan nam. Umbala sumaliwan nam sumuang kago minsokot no. Minsokot to kasari nga iyoho na dihot minsokot iti. Akhir zaman no lalay na awal lagi akhir zaman. Jadi kemudian po nga apurimanan to ko at paingkukuro at kapurimanan di Raja Belsazar. Paingkuran na po apurimanan. Dati iya din apurimanan sila. Miagalat iyo dondo. Akhir zaman kang kuda. Nga haro higinawad. Ay, topat to ya ko akhir zaman dondo. Hari ginawad mo hatatiyo di bo. Nga kailo to kono sekira na po right ka sejarah nubuatan mantad na po di korangaw to kotit kumanda pangkot ba dat ikorikot tahiti dati kailo to kono akhir zaman iti dondo. Atumbayaan to kay akhir zaman. Nga nakura to iati na po nga miagal pa di Raja Belsazar. Santob na po dit korohian na kinorohingan nga sapon to kapakasari. Akhir zaman no matiti tampinay. Kano kama mugar. Kano kama tumaubat. Kano kama nuno na pa imilah dati dat paindalanon. May dat ina pa hikaposian dati nga opurimanan kakito koilo tako dat iati na po nga hitih kapya komunda akhir zaman. Haro nagidi himuhot. Ilo panasakit na dondo popakito kad akhir zaman. Kengkuro. Napagi waliwalan dati di kanihab iswangat ay piyambalutan di doon sa dopon. Sikaw na dituhot-tuhot do kayo it pendapat ngay. Nga haro na polo ba? Sayra na pod ay mulayan to mo diti panasakit to dondom iti pagi waliwalan iti nagit hargyadi hot pro home enti. Nga doho na po pangintangan nga iti na po kamonda panasakit nga ay po kita akhir zaman. Tumantad po di zaman Musa korikot ti zaman Yesus gisa mo korikot at iati dating po dondo. Ilo na po sakit nga haro na po. Haro mantad po insandad na mantad lo sakit bo. Nga ino po hit popokito dat akhir zaman na kuti nga iti di ka boboyuhon iti kombalumbalon dati dat tumuguang. Mogi gogog, mogi sasap to ko. Gisambot isuang piad isisa katumbayaan sebagai denominasi Adventist. Mantad ko magisusuay pandangan dati dat panasakit. Ilo nga mumunsay dati dat miagalit dit opiduo. Ababak to ko. Kamon na po ay susadat ay susam mamabak dati ti. Porikoton na po pahaman the right ka ilo vaccine ka na po ababak to ko no. Kamon na po nga ina pa yung momogo na pilo kamon dat
akhir zaman nga akon kay lapana sakit to pom haraman tadi dilaid nga magisusuay pon do inapahit momogonop po kaboboyuhan iti akhir zaman nga ihati sendiri nga iso nagi mantad di bahagian di papakitad pa yung kukuranang ti kumanda akhir zaman mo gisasap isu ang pendapat dati right ke ilo vaksin pia gisombo mababak dati isu ang kaisisan dat gereja kakitanan no po nga papiu sasawon nagi kan nagi dihit isay no po tao daruman ako ngod hilo bandar ako ngod pengka sudah pasti may gereja nga kaintalang ngay peraturan niya galid di hilo nga tok aga timoti kakitanan gi pengkurod ako to sorow ako ninangku ko iso nagi-imilad papisusuay dati sa kira na po did na Jerman ka kamu hingga si Jill ay so suhuan numuli ka amo ano dadi suhuan nga pa ka di peraturan ka tok miya galid dit may no pakatuda ko to nga susi kando dit it ano nga daruman gi iso na pumantadet iho ko sorow nga tukoy tumo nga bokoy right ko iti sayrad o kabagereja hari mo kidarum hari amo hiri na hipigagalan nga dati dondoh na patihom fahaman to ko nagi fahaman nagi nga okito no ihati na pa nga ababak lobi pondod orikati practical na pa daw di nga it na Jaruman iamu abuli sumuang kaamu damay sambayang to Kamun na pohom iti nadihat isa kago persadiaan dati tumagwang pa yung kukuro. Iho nga ako pa kailom ako kuro kasunsudan ako ilom ako kuro pandapat ti suway nga kakitanan po nga isa kago cabaran kumadati dat tumagwang iti kantakan dat orikot right ko abuli ka amo. Nga may na dati puri mo no dat miyagal na po na nawayaan di Belsazar, miyagal na matiti kapurimanan dati dodondo. Isyo nga koilo nga maaylanom sangira nga aylanom sayra aylaan da tumalib aylaan isyo dat ino pay karajaan di nga tumalib iati ka daw nga koilo to koy dat iti na pamagunan nga ampakan nga ato ko aylanom sangira koilo to koy dat timpu no podondo nga ay itini kamundat akhir zaman nga nakuratu ino pay kapurimanan it kaboboyhon poin dalanon dati nga miyagalidit to koy approve kapio popo lopok ay popo lopok dat itino pa akhir zaman nga itino dondo akhir zaman no mutiti kana padaan iho no pot mumuhendom gi tok hurub batulun dat kano sumambayang tok ayay no jadi suway ko papakitad ino po ikantakan dahil Daniel 5 nga isuot kalimpupuson kakitanan no po nga kalimpupuson numan nagi kada ti panulis dati paintalango dot nununang ko pamuhandaman kapagalan di siya ti kantakan di Raja Belsazar iti timpu dati dadendo kumoiso Raja Belsazar no po nga mewakili di tulun-tulun do angaraat insana nit momoduli di batos sa kinarahingan intangay to kay siyo koy lohisiyod ino po'y kalimpupusan di pemerintahan da Babylon nga rumikot nga mantad ko ikaboboyuhon di siya miyagalid di ay siya momoduli di amaran ruma main po to sorow
Nga intangan no po dati, i Daniel no po nga ikomundat i kapagalan dati di tulun-tulun na po yung topot. Orang-orang benar no kuro. Ilaan dati tinu. Ino pa di raja dari numikot tamoy it kerajaan Medo Persia nga kagalag miladi dati pagalan dat miagal dit karikatan na kinorohingan na kumuindo. Ano ilanom sangira nga nakorikat may siyo gisambot nala di kerajaan Babylon. Nakura tu i Daniel na po nga ikomontokod mewakili orang-orang benar. Kasaraw tako panangkod dit pengkukuro hat sayran nakorikat tilo dot hirikoyo na nidi. Osaraw pa dati pengkukuro hipanimpunan na kaposyon dilo. Isiyo na pom itambalot nga daw nga iyolo na pom berketetapan dot potilombusi kaposyon dilo miagali timpunan ihilo pod kerajaan Yehuda. Pengkuro na po ilo dahilo korikat hilo Babylon nga iyo dini kaposyon dilo. Bagal na po lot rarapawon ilot way gakobasanan kasyo. Man po di dati intangay dahilo nga mantad ko inopoit kaposyon it koboboyhon na kaposyon hidup yang bertarak nga nakanud minamagompi do kaposyon di siyo. Bahkan dat ingapat kerajaan Piolon nga hino po siyo. Kapagulo itaki. Inagitapa korikat na di Belsazar. Nakorikat pagkagod di kerajaan Medo Persia. Isiyo. Pero di linaid. Mantad ko inapahi kaposyon di siyo nga tinanud na siya hit pengkukure ka sa limpunan. Amu isiyo naratu. Amu yolo naratu mantadidit no kadiraja. Pakanon ko lotakanon ko itinumon ko. Sakira na po isiyo na po iso mantadidit tinumanod di takanon panginginumbi raja. O ilan dati sudah pasti dat sayra na po magang at Belsazar nga isiyo nga hiri. Nga mantad ko isiyo na po minangano hidit takanon ng tinumon na raja. Adi siyo ngampay adi no kahompit. Di pagyambalutan di raja iwawayon pagaway nga daw. Iyati nga haro nagiit. Ako di kailom haro na kumbal iswang keluarga dati. Nga sakira na pon haro hom o kani katamodan kud may papagal. Haro na po sangulo na tambalot. Mantad ko maginum gya di yo Belsazar lo mo gi. Idi tanak tay ko karuhang dati nga tinumanud idi tambalot idi. Sayra da pinaulian umbal po din na iksidon no hompit no holo. Daniel sakira na pod isiyo nga tinumano didit pagangatan dit antakan di kasalimpunan pasal 1 po. At tumbayan takod gisami kerajaan dit pemerintahan ni Raja Belsazar nga isiyo nga hinom magyampay diolo. Jadi nakure Daniel tu ikomundat mewakili orang benar. Ino pa'y kaposyon di siya di timpunan gisam pialat nakarikati pemerintahan di Raja kerajaan Medo Persia. Nga isiyo no pangahino. Ino pa'y katatapan ni siya di ginawo nag-iipananudan ni siya nga patilombus. Puji Tuhan tu iyati no pangamiagal nga di. Mantad di gulo gisam babay no nga iti kasari ipananudan dati. Sakira na po harohit nakalakud-lakud ino kasimpang-simpang nga tok sikapan no makisagumuli. Kada do gisambot iyati no po nga kampay dat ikinaruhangan di Raja Belsazar.
Hali piad ino pa'y kapwasyon dati nga miyagalidit kotong kiad daman tado ko gumuan. Tokom iya di mo ti kapyari. Sayra ano pod iyati na pohom o basta ka di ko basanan na tangolun. Umbal ko na dadi tumobat. Ako na di hati kano. Hiri na gid insa kon tamod ko di. Ay, tok min susi-susi ko na di ka. Tatamaan ko, umang-umangan ko, ujung-ujung ko tawar hati, gumuli na kago. O kon pondolo kamulakan dati. Mantad ko mumbal na da mundar. Ira-kira ka, nagindi ko ambolutan, hodi ka kaisiyo ka. Tok, guli na kagit. Ay so, di tambalot suway ko iyolo. Terpaksa na gumuli. Mantad di ko basanan, korohian dat pagyambolutan. Nga, sorohon na dati dat ay korikot to ko na matitit kumayon na kapwasyon de imindaw daw. O kon no ko iti panasakit o mindaw daw. Nga isuang rohani norotian dati de iti kamondat ay teralandat kapwasyon rohani nga mindaw daw to ko no. O kon no ko ikamondat harupi kay kamondati magyuhup nga norotian dati dat iti napakamondat kapwasyon rohani nga mindaw daw. Iyati no mati okaylo. Iyati na imiloh dat papaindalan danunuhit mila dati paburuan. Akon katulon da suway. Korikot ako na diti kamon na mindaw daw. Ay nagikagoy kapwasyan na minindaw daw hindi. Nga minamonsoy dat idanel na po nga no gompi o kapwasyan disyo. Megalin na retan ko dito no. Sa kira na pod isi na po iso mantadid dit minonori mo hindi pagangatan no radya. Pangangakan panginginom. Nga hiri no da kadaw isyo. Nga mantad ko mindaw daw hi kapwasyan. Di siya hinad-antakan hindi. Iso no po doho dat it amu kuno karamayan teko ilagon kuno may karamayan nga itipia karamayan dat ay isuang ga denominasi Adventist. Megal karo kumawin. No kura tu ang awal to kamuli. Mada to ko korikotid dit acara dat iharmosis. Iri na kago daw. Iho na po iri kaguit ako karamayan no kokito. Ay manguroh dat pengkuro pagyan dat. Mungkin dat iri na pilihan dilo di bo. Nga nagyaramad yati ngay indo mo'y sambayang yati ngay atutunan no sa Adventist nga Moses podid idapan no to kay mo ti aramayoy. Miyagal dadi dit sumbong nga atapot na po iti na po kamondat tumongkiad to komantad ay karamayan na po magunan nga kano mo magampi dati. Kada to kono di po musarod ay buang batu ka. Tu ay lan to kono akhir zaman no matiti. Akhir zaman to kono miyagal po di Belsazar nga koylo no daisyo. Do kolim pupusan dat pemerintahan. Jadi iyati nga itong Pinay nga hingga human dati tomposyo. Manampasih to ko di pagyambolutan dat iko man dati aramay. To iko manampasih to ko di paganda dan dati dat korikatan da kinarahingan kumendo. May to ko no. Oruol piya ginaw ko kito nga no korikot to ko natit ay level to iko kadet mindaw daw. Mindaw daw. Takon isuang piya katumbayaan nga nakorikot takon di. Itu kadet yadi. Paingka nagitit ang tanganak. Isuang piyad kamundo pendidikan iti sikul. Nga mindaw daw. Numatitit yati. Dat imolahing sandiri. Tiko
itanganak sendiri na di belajar mindaw-daw na nga iswanggot pagimbayatan na kaimbayatan pumugunan nga mindaw-daw to kunod mantad ko ano di milat tamangan iti ay pangindarat ta pumugunan miagal ko iti anon dati ti samtiso ikampung tay kahinggan na pakinenan dati tako na milam magado hila susuay ay so no pobian dati magado hila tangana kasuay suway ko gampiyon to kapot keluarga dati sendiri mindaw-daw no barit nga mantadi lo mindaw-daw irine kano minamogampi di Daniel kadaw gisambot na korikot nga isid ikarajaan Medo Persia. Dondo nga mindaw-daw to kay manikidat ay kaswabon mindaw-daw nga ito kay tid iswang kabaktian. Soroy sad hinggo-hinggo. Yoho hiti tampinay Willis hilod sandakan tampinay Andrew hilod kutabulod mindaw-daw nabaritid ngono po pausawa ila ko mo na mindaw-daw hinape karuhang no sa pisan ko intangan haro piyahit miagal ko magyamo nga akon ko insanan to ko gumuan na po hom limo na patulon saray saan na intangan kamon pa nga mindaw-daw nga mantad ka ilo mindaw-daw ilo na kano dot mamusus dati mumugampi dati dot akampay dit kantakan dat milod momorulun dati dat tumilambos sa iswang dadang pamagunan. Suway keri ino po it kaputusan do onuan dati datimpud dondo nga milo nagi dati borosan dat kanu dot popatunod do kaposian dati tay ko popoilih tokot ti kaposian dati hinggo ti kaposian dati datimpud orikot. Ngono po di dati potopiko idit pinagyang balutan di kaniha bright ka iti kalidasan datinan. Mantad ko iti na po kasihatan dati man dati tamangay dodondo. Kaguh na po nga kani ka sumakit nga ino pa danday sakit hindi nga ay kukurian pa dando. Tok kumahus ako na matihatid atapot kapiyo. Kita ko na po kombalutan nga haron na mo galisun, haron na Moses, ay may sambayang, ay sa tulakon do tadaw, sansamon nga ino patakan nun, intahan nom, hinggo di taong sihat tamod, o nga lamu-lamu, o nga butod-butod dito kito, miyagalit ay so nga kasusan, papaguli to kod nunununo hipakyanon kinarengan, o nga por sa puluhan, miyagali kapasyon, yedit oruan lagi, o kita to ko nag-iswide, jangan bilang papaguli por sa puluhan, may po ulay isambayangan nga amo, miyagalit maju-maju na kita dati. Hilo na dalat iyo na po kakao sa kuid atapot kapiyo mo natos ta kumantamong kalidasan mintalang agi sakit. Ate iyad mo natos sumambayang ako nagid og gumo pagumbalan. Hilo na dam mimbulay na dalat dohop yedit nuridi aya na dadi adil kano ginamo nga saroho na dati ino po hit kaputusan do onuan dati datimpud dondo nga mamagampi do kaposian dati datimpud torikot otapot nagid kita na po dati dondo ilo na po right ko mamagampi do kalidasan do tinan miagalit tok aramay o simbayan nga ako kuruh na kasunsudan diyo oy lani dati harangay panasakit tapot nagi dat ay aramay kapurimanan nga kakitanan nga nga sihat nga ay sa nunununo nga kaduhong kad ada katanda sakit hiiri no moti kagul piagalon na po no dit gaya hidup iralan na po di kaposiyan di siya nga apoy tunod dit
ipanudukan da ray pia kakalidasan. Sayrad ada katanda sakit. Tok aruhay mati surupo. Aruhay ay alaid. Nga iri na gid kakausani sumon yudit sihat to mo dilo ka. Nga kaduhong ada katanda pa na sakit. Aruhay ri. Nga haro nagigadi kagoy miagal ko harit paguhatan at ano siwatan ko ni habo. Imaginggat. Intan pwede badu-badu no nga haro kasahari ni pon. Maginggat. To di kala iluk itong giuk-giuk kidit magiginggat dito. Inopoy ni pon dilo nga haro kasahari. Hali pia montoroiso po nga hari magyagi. Jadi inopoy kaputusan do anuan dati timpudon do nga right po kami agal kalidasan haroy day kakausan dati ko kito hindi tongolundot yo di aramay yo di tay si panasakit mo na to si pengkukuro na po korohen pamagunan nga sorohon na dati dot iti na po kamondo miagal itim anarusarita jangka panjang mo tiri miagal ko rasuroson o bilohin ko amu misuway no mati kapyo jangka panjang sayra na pundod ada katanda pa na sakit nga hirinod o kito dati mpeng kukurohot o taguangan right ko itipi ako boboyhon right ko miagal ko kasabaran mengurusit miagal ko pa na sakit nga o kito no mati piswayan sayra iati na po nga otapot kapit tumano didit pangahakan da kinorohingan ipanudukan da kalidasan piagalon didit momogompi det kalidasan dilo haro piswayan di okito hidati hiti na pa diti nga pinopo kito Daniel mawakili di tulun-tulun na pa intopot pabarasan ko na pod mahito ko no anuot ginawa dati da sumuanggit waya di tulun na pa intopot iyati na ikomon da tulun na pa intopot iyati ni komon da anak-anak terang itanganak kanawahon orohyan ako mangimbulay lo dat ni ba atimpo iswang 1 Tesalonika 5 ayat ko 5 pas buk ko 5 ayat kumoyso gisombo po da miso hari Minggu idi bay no gi buli kantad alalay dakuri mintong-intong right na po kakalimpupuson na timpo tampinay kuno da apato teman pasurato kakuaan na po nga iyo kayo sandiri kailo tumod ko da kinorahingan na po nga rumikot miagal na manakaw antakan dodong tuwong ato ko mo ti aga iti manakaw nga lan ko madharo ko basan na po nga kada buro sa dongotuong da nga daw nga harati manakaw bay no sayra na po kadiolo o insanan na po nga damay sigog ka na po iya na po nga ori katandot kabinasaan miagal lisang ulo no tando dumonontian ori katanit timpu daw dumoga susu milo nagid agagawan itit dari segi perubatan dat 3 piragya minggu moga susu nagi apat na hupod ka kapat na podam miso katalo na podam 5 tulan ay minggu tok 35 bulan na podim ko tamu ki hali piah dat agaga nga ama ay lanam atapot ko piad antakan idik miagalit numan agawo 15 hari bulan pukul 1 tengah hari lanam iya di kapyo nga koin sosomok no nga tampinay
Iyo kayo no pom apa yung pasid isuang katuwangon. Gisambot tadaw no pa di nga umbal no pa rumikot kumado kayo miagalaman nakaw. Yati no pa diti nga itulun-tulun dat ikanawahon. Ina pa ipanumbayaan to ko nga ay mantada yati no pa tim tangan ako ikanawahon. Ina pa di karikatan no kinoringan nga ato ko modosi. Modasid sayra do korikot. Ya kau no po nga tangan nakakanawahon, nagi danga daw. Yati no po nga akon ko tulun-tulun di idongo tuwong, tulun-tulun na kotuwongon. Mantadid di, kada toko odop, miagala tulun da suway. Nga mintong-intong toko, pumurimon kasari toko. Tu yalo na pa di nga modop po antakan da dongo tuwong, yalo ni kadaw nga angawuk yalo antakan da dongo tuwong. Jadi ngon po di piagalo ilet ay nawayaan di Raja Belsazar, iti panambarasan da isuang 1 Tesalonika pasal 5, naroy tani kadaw lo kauk. Tumantadet angawuk tokot ti, tokoy kapurimanam nunuhot katumboyo. Saya ko kumbala awuk, kasabu. Haro no mangkuit sila ando tasu. Ay purimanan gi. Nga ihati no pati nga tulun-tulun do idang adaw. It anganaaw, angabandakot binabang. Kapuriman toko, mamaguno toko dit raso ko bosi. Iman lisi. Monontupi toko nagitit komondot lansanon do keselamatan. Kinorahingan na po pinapatumboyo dati, okon ko orikatan toko tit kung totogod do kinorahingan, nga iyati na pada nga kotorimo to keselamatan mantad Yesus Kristus kinorahingan dati. Isiyo nagi kadaw nga napatay montok dati, moida supaya enta iyati na po mintong-intong tay ko kodop toko iyati na po nga potilambus dat miyampay di siyo. Jadi timpu na po doon ditong Pinay. Koy loh to koy dat akhir zaman mo tiditid bay no. Oy laan ni dati purimana ni dati. Ino pa'y kinapatayon ni Jesus nga minamon sa ida dati dat ato ka na dadi miloh da minsadu ato kan da miloh tumangkiad. Kodop toko tay ko tungag toko iyati na po nga kapasyon na pa dati miyampay da kinorahingan. Ay so not no miyagalo pa di nga miyagali ay so no kaboling kahang mo. Sa kiro kodop borosan no pod imodop. Sa kiro modop at tilambus at ohalo. Iyati na po nga isuang kinorahingan. Sa kiro nagipay miyaw toko isuang toko kinorahingan. Iyo dadi di hello bagi. Manta didi may na dati bilinay tulun da suway kano no magisokadong kasari miyagalid dit man kasari dati patumboyo. Kamo na po nga ino po pagihupan, pagisokadungan dati dat magi susunod patilambusan na dati. Hali piyad kadang-kadang hara ko pagi lasu-lasu ginawon. Hara ko pagi lasu-lasu talingo. Isuang piagurup dati nga kada dati may tingkaday. Ilo ni pagihupan dati. Isuanggat pagyambalutan, pagisisan, kada borosad iyati magisusuwayat tadon. Isuang pihak keluarga
magi anak-anak magi Pinay mikaruhang nga iti napakamon dat lumaso talingo nga haro apalagi tit ato kapagi tututun ako pagi ubas kopyo nga ilo ni patilambusan dati iti pagiuhupan nasihat nga harongay na pod iswang no kaposian dati. Jadi intangan na po di dati titong Pinay hari paguhangan dati. O kita dati miyagali karamayan na po pamagunan nga aramay no da. Nga soroho no dati miyagal di Daniel. Mantad ko nakanoy siyad minamusus sa karamayan na pamagunan. Iko po siyad di siyad tumungkiad di karamayan na pamagunan. Ipiyahi mangkan o manginum iti inumundaranja. Nga nakano minamusus di siyo. Inapay kaputusan di siyo nga nakano minamagompi. Giso mid nakarikat piya di karajaan Medo Persia. Nakano nagid minagalay pinapalay di siyo di kantakan dat kapag yampayan isuang dat kay sisaan dilo dat rumamay kay sisaan di Raja Belsazar. Nailag do hiri. Paingkan nagid kumadatid isuang dat ay pananudan dati kumakinarahingan na timpo dondo. Koy lo, to koy itino po nga akhir zaman no. Man no po dadi tang Pinay nga kada no dadi it. Ay pati taon mo. Oy on pa kapiti taon 2021 lang tumobat tagi ka. Tumbayan ako haroy kapiti di. Iho nga kumbal ako rikoton ko po hari jadi hari jadi pondom mimpu nagindo ka. Irih namati ikaw bungaw dati nga apo di narikot at hari jadi apo na taon ingka ka na sa kiranad sigag kahit iri nakalimpupusan na kaposyon. Jadi kada to na andad dagi sambot orikot hari jadi mumbal lagi mundar dondo to na timundar ay lanam ino pay manakaw nga suwabo rumikot sigag kahit pitanga daw. Teko sigagkay doon sa dupon. Paingkanay ka daw tit kalimpupusan na pamagunan karikatan na kinarahingan. Ato ko na ilanam sangira sigag ka suwab, sigag ka bayno, sigag ka suwab dino. Ano na magido iti kapatayon. Iti nakaguhit agay ako piyo ko bungaw. Magiboboras ta ko miyagalit ti. Miyagalit haronit timpo-timpo ato ko tumbayaan. Nga iyati sebagai tanganak itulun-tulun da ikanawahon. O purimanan nga ito kolo. Kanono. Mundar to ko. Kada na anda di Edson Salumin, ay lanom sayra isiyo yung mundar. Kada na anda di Asian Aguling. Kada na intong, intanto ko isiyo bugya to katua. Andadan to ka po isiyo. Mundar na po isiyo. Mundar pula. Kada to kunod miya galid di. Tu naritan dati dito nud mindaw daw to kuno matiti. Iti kaslamatan nga mindaw daw. Ihati na milad popotumboyo. Miloh dat mangano kaputusan tu ina kaputusan anuan dati dondo. Nga irine kanu dat popotunod paingkukuran ako kaposian dati dat timpu da iswang pamagunan datot ay rumikot. Wah, ya di pahilan ko nati pelajaran. Puji Tuhan tu anarwi dala ayat nga ani ba ibadid numanit. Iya po di karabaw manangkus nga paingkuro piya nga ako non takoy dat ako ni mati ko aga-agaan iti ako ni ko bukan mudah kadi da malayo. Dat iyati na po nga popoburu iti kaposian dati. Gumuto mo do kantob. Kadang-kadang ino pa'y kantob nga mantadi dati do sandiri. Ikorohian. Gumu ni kantob bo. Tikid dati nga magisusu ay kantob dati dat rumikot minsan mo kumakinorohingan. Nga mahito ko no parikoto kumakinorohingan
diam dia dihot kantob dohot ti rumikot. Iti nangay it mogompong dat dohot damin somok om gumiro ta iswangit karohanian. Kantog ya. Moy dat hupan toko dat tumaguang di kapurimanan om nagi kantakan dit milam mangimbayat dati dot minsadu kuma kinarahingan. Maunan iti magsusuay matapurimanan Torin mo datang sinduan Kadakatongo haroson lihon Haroson dihon No gitambalu Yesus kasasari koromomo Ay soko ira Sinyo kadakotong Yesus nasoliho Kano misisa tokod iswang sambayang? Kinarahingan isong kerajaan sorga kasuabon diti insan pod on si kawiyahay tuhara kagutit panambarasan na minangimbulay dat pamuhandaman kapurimanan dat timpu na pod dondoh nga ikalimpupusan da pamagunan. Asaru iyahay dat ay kalihu dat timpu na pod tinga apatut iyahay minsan makumadia. Asaru nagyahay dat ay monongkiad di ralan kaposian dat pinatahak no hinggad ihay no po nga orohian dat magindalan di aralan kaposian dat pamagunan. Ombay no gumuli ihay isuang tindalanan rohani nga agumu tamo di kaumpuong agumu tamo di kagayat o kaimbayat dahay dat tumilambus sa iralan na pamagunan. May nahay ahako, upay, gisambot atapot kapit kaguli iyahay ang patilambus ihad iswang giralan na pinatudok. Kasuabon diti, insan po sumambayang iyahay muntok dit. Kaumbalutan, tampinay dit. Nangadakatan na pa na sakit, painsuang na COVID, wadam siyam. Iya na ilansanon dahay, ilan dahay iya na paingigit at kuwasa. Painsuang nila kamundat kalingasan. Sa kiramihan takarhiano, may nilo onway do kasiwatan, puluang, dat alidas kago, kapag yampay kago dahil isuang na palayanan. Kung sikaw Tuhan tu, hinakad mo yampay dahil dubay no, may na ahako ilang lang dahay, isuang katindalanan na tadaw dubay no. Tinasambayang dahay, isuang aran di Tuhan Yesus. Amen. Okay, kung sikaw dat kinapagyampayan dati, kada dati lihuay dat kasuabon da suwab kapag yampay ta kakago. Puji Tuhan mantadit sa kadungda kayo. May dahdot tadaw do bayno kano tokod magindalan. Miagal dit korohian da kinorohingan nagi ang sisimbayan ang lidas dahot kasihatan tinan dati da tadaw do bayno. Hinako po kapiruba takod kasuabon na suwab.